Dobar dan i dobrodošli u svoj 18. XHTML i CSS tutorial kojem je donio Renaissance Incorporation. U ovom tutorialu ćemo govoriti o RGB sustavu boja i govorit ćemo o line heightu. No prije toga želim vam reći da sam centrirao sve svoje headinge. Zašto sam ih centrirao? Pa zato da budu centrirani, znači da budu u sredini, zato što ne volim kada mi budu neki elementi sa lijeva. Isto tako sliku sam centrirao pomoću ovih tagova center, ali da vam odmah kažem, nemojte koristiti te tagove center, uvijek je bolje centrirati nešto pomoću CSS-a. Tako da ove tagove center izbjegavajte. Naravno, mogao sam centrirati ovu tu unordered listu mačka pas ptica, ali nju volim da mi bude sa lijeva. Isto tako dodao sam ovu tu liniju koda. Svi vi koji imate problema da vam se ne prikazuju slova poput ČŽŠ, dodajte ovu liniju koda. Znači pauzirajte video, prebacite u veću kvalitetu i samo dodajte tu liniju koda. U biti, iako nismo pokrili meta tagove, a pokrit ćemo ih, meta tag je u biti ono što kaže našem browseru, znači našem pregledniku, da se ovdje radi o tom charsetu. Charset je skup slova i u UTF-8 charset spadaju slova poput š, č, č, dž i tako dalje. Znači UTF-8 podržava ta slova. Ok, sada idemo na tutorial. U prošlom tutorialu smo rekli, znači ako želimo zelenu, napišemo green. Ako želimo plavu, napišemo blue. Ali što ako želimo neke nijanse boje? E sad ovako, red, green, blue sustav se zasniva na heksadekadskom sustavu. Znači da postoje, da brojevi idu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, gdje je A 10, B 11, C 12, E je 13, D je 14 i F je 15. Znači imamo vrijednosti od 1 do 15. I mi sada imamo RGB, znači imamo red, green, blue. I red, green, blue, znači prva dva broja, imamo sveukupno 6 znamenki. Prva dva broja predstavljaju intenzitet crvene, druga dva broja predstavljaju intenzitet zelene, a zadnja dva broja predstavljaju intenzitet plave. Znači ako bih ja napisao nešto poput FF0000, to bi pošto prva dva broja predstavljaju crvenu, to bi značilo da bi moj paragraf, znači cijeli ovaj moj paragraf, sve ovo tu, bi bilo napisano najjačom mogućom crvenom bojom. I ako ja to pokrenem u Internet Exploreru, našem dragom, vidimo da nam se to obojalo u najjaču moguću crvenu boju. Ako ja recimo toj boji dodam recimo 5, što znači da sam ja u tu našu najjaču crvenu dodao nijansu zelene, pošto ide RGB, znači red, green, blue. Znači druga dva broja reprezentiraju zelenu, ja sam sada u to dodao zelene i sad kad odem na to run launch in Internet Explorer, vidite da sam dobio nekakvu narančastu. Idemo sada dodati malo plave, pa ćemo vidjeti što ćemo dobiti. Recimo da ćemo dodati 8, znači dodat ćemo 8 plave, jel? Znači nijansu plave koja je dosta jaka. Znači ako gledate na skali od 1 do 15, 8 je onako srednje jako, znači nije baš pretjerano, taman malo iznad prosjeka što bi se reklo. I vidite da sam dobio sam rozu boju. Ok, znači dobio sam rozu boju. I sada, naravno možete se vi s ovim igrati. Znači prva dva broja predstavljaju koncentraciju crvene, druga dva broja koncentraciju zelene i zadnja dva broja koncentraciju plave. I sada vi se s tim možete igrati, možete naštimavati te brojke ili na internetu imate RGB, imate i u Photoshopu, isto tako i u mnogim drugim programima imate RGB, samo morate namjestiti web colors, znači zakvačite ono polje gdje piše web colors only i onda će vam ono izbaciti boju u RGB sustavu. I onda vi samo odaberete si boju u Photoshopu ili nekom drugom programu i onda taj RGB kod kopirate na vašu web stranicu. Zato je bitno da zakvačite to web colors only. I što je taj line height? Znači to je to svojstvo, piše se line crtica HEIGHT. I sada recimo ako ja to stavim na 170%, sada gledajte što će se dogoditi. Znači to spremim, odem run launch in
i E, vidite da mi se tekst razmakao. Sad recimo ako bih ja to kliknuo X, ako bih ja to stavio na recimo 250%, to spremio i otišao na Run Launch in Internet Explorer, vidite kako mi se tekst još više razmakao. Znači što je veći taj line height, to je veće razmaknuće između teksta toga tipa. Pošto sam ja to stavio na paragraf, onda mi se normalno razmakao tekst između razmakao tekst koji je paragraf. A da sam to svojstvo primijenio i na heading 1 i na heading 2 i na heading 3, ako bih imao puno headinga 1, jer ovo svojstvo mi se ne isplati sad primjenjivati na heading 1 pošto je on 1. A vidite da ovdje imam, pogledajte, ovo sve je paragraf. Tako da znači tu je break line i onda se, kao što ste mogli vidjeti, evo ponovo ću pokrenuti, znači između paragrafa se napravio ovaj razmak od 250%. Eto, to je to. To je to što line height radi. Znači on razdvaja tekst. Tako da ako trebate razdvojiti neki tekst, razdvojite ga, a ako želite nekakvu posebnu nijansu boje ili se možete igrati sa ovim RGB sustavom koji, kao što sam rekao, zasniva se na heksadekadskom brojevnom sustavu, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ili možete otići u neki program, primjerice Photoshop, ili pronaći na internetu i naći željenu boju i samo onda kopirate kod. Samo onda kopirajte taj RGB kod i zalijepite ga u CSS svojstvo toga elementa na koji želite naravno primijeniti to svojstvo. Eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pratiti na moj kanal Renesas in Croatia i doviđenja.